Salam dostlar, şu temanın adı modальные глаголы. Modal işlikler. Это такие глаголы, как хотеть, мочь, уметь и так далее. Nemis dilde müssen, sollen, können, dürfen, wollen, möchten. Bu işlikleri parını öğrenmeli. Sebebi bunlar если так перевести, iki parada bir söz veriyor. Mesela müssen и sollen перевод etseniz прямой. Должен diyen sözü, mecbur olmak diyen sözü anlatıyor. Yani ulanyan yerleri разные. Короче, müssen должен olmak, mecbur olmak. Haçanda, например, врач sana derman yazdı ve ayıttı. Ты должен эти лекарства принимать. Du musst diese Medikamente einnehmen, dedi. Doğru mu? Du musst. A sollen. Haçanda birinin aytmağı boyunca sen должен. Üyüne geldiğinde anim dostlarına aydiyan. Bana врач ayttı. Я должен эти медикаменты принимать, dedi. Deyip aytyan, şonda sen sollen ulanyan. Der Arzt mir gesagt, dass ich diese Medikamente einnehmen soll. Bir aytma boyunca bu olsa primoy bir sana aydan diye sen özün просто primoy твой обязанность. A bu olsa yine bir manası var zorlanın. Haçanda birine sen savet versen du musst demel deldem du sollst demeli. Tipa bu onkalak zorluk beren nokta söze zorluk beren. A bu olsa müssen zorluk beriyse sen например sen muallim sen okutmaya должен. Вот müssen olan ya. A sollen sen правильно питать etmeye должен sağdın olmak için deyip bir savet veren bunu ulanıyor. Können. İkinci para können и dürfen. Başarmak, например, я могу diyende Orsça aydanda я могу deyseler yani können и dürfen. Şular yak перевод ediliyor yönü ulandan yeri разные. Например, я могу физически что-то сделать. Например, ich kann tenis spielen. Men tenis oynamayın başarayan. En sonunda können ulanyanız eğer dürfen olsa я могу здесь парковаться diyiniz. Bir yerde parkovası ettiniz aydanız men şurada parkovası edip bilyen diyiniz. Sebebi şurada znak var. Şu ruhsat veren znak var. Şonda siz aydanız ich darf hier parken. Darf. Nicht können. Darf. Haçan bir size ruhsat verse ya bir zat size ruhsat verse ich darf ulanılıyor. Başka vaxt können ulanılıyor. Ot hemme razınsası. Möchten istemek хотеть. Wollen istemek хотеть. Нема разницы var. Mesela möchten я бы хотел сейчас кофе выпить diyen karşında kızdan sen şu kofe alıp vermeni istesen. Тогда ты используешь. Şonda sen ulanyan möchteni. Ich möchte gern eine Tasse Kaffee. Çünkü diyen wollen. Например, men telefon almak isteyerim diyen. Yöne sen karşındakdan ile başka birinden sen sana alıp vermeni istemesen, çista sen özün желанияларың aydiyanlar. Ich will ein Handy kaufen. Ich will nach Deutschland. Например, çista sen özün isleyen aydanda hiç kimden hem sen garaşan ok.
Bu прямой реальный желаниялар. A bu olsa tipa men içertme eğer sen alıp bersen arzu uyalık şunkalık yer. Ulan başlasanızlar sizlerin razısısın duyarsınız. Yani aslında onu şu единственный основной разницасы iki sözün. Şunu yadınızda sakla. Bu значениесini hazır ayttık. Indi buların skloneniyasan başka ilek doğru ya yanlış işlikler yalak skloniyası eden oklar önkü videomuzdaki yalak. Bundan önkü videoda da yanlış işlikleri geçenimizde biz gördük neyle skloniyası ediyor. Bular olsa öz boyunca skloniyası ediyor. Bular yaatlamalı. Просто yaatlamalı. Yönü köplük sanda как правило, они hemmişeki alıp skloniyası ediyor. Şu men, sen, ol diyen sözlerde başka ile skloniyası ediyorlar. Давайте sizler neyle правильно okumayını bile kayıtalalı. Ich muss, du musst, sie es muss, wir sie müssen, ihr müsst, sollen, должен. Ich soll, du sollst, sie es soll, wir sie sollen, ihr sollt, können, başarmak. Ich kann, du kannst, sie es kann, wir sie können, ihr könnt, dürfen, ich darf, du darfst, sie es darf, wir sie dürfen, ihr dürft, möchten. Ich möchte, du möchtest, sie es möchte, wir sie möchten, ihr möchtet. Wollen, istemek, хотеть. Ich will, du willst, sie es will, wir sie wollen, ihr wollt. Şuları sizler yatlamalı. Yankı aydan manisini yankı başta meni aydan zattırmam kaytalıp görün. Onu kellanızda kaldırın. И потом переходите на упражнения, которые я подготовил. Как yanlış işliklerdeki yalak berde de tayarladım. Edilşonki zadanyanı yanlış işlikler diyen videonun arkasının izinde onot glagollar var. Köp duş gelen esas glagollar var. Şolar amyatlan, bular amyatlan. Şu yanda orçça sözlemler koydum. Orçça переводу ile şu orçça sözlemleri немецче перевод etmelidir. Что очень полезные упражнения. Что Edin Höckman berde de hazır neyle glagollar. Arbeiten, reinkommen, abnehmen, aufstehen, parken, lernen, studieren, spielen, kommen, wohnen, tanzen, hören, trinken, spazieren gehen, bleiben, kaufen, frühstücken, helfen, waschen, gehen. Наречие предлагательное, брзат описать ediyorlar. Özünün местоположениясы по отношению какого-то предмета описать ediyorlar. Früh, hier, laut, viel, mehr, pünktlich, spät, gut. Существительные atlar. Das Auto, die Suppe, die Wörter, das Mädchen, der Junge, die Kinder, die Schwester, die Eltern, die Hausaufgabe, die Katze, die Puppe, das Wasser, das Kleid. Bu sözler men yön yeri alamok. Bu sözler hem очень neldiğin köp duş gelen sözler. Edil önk videodaki alak. Indiki videoda edil şunkak sözler cemlerin. Men şu beren sözlerimi yatlatanızlar. Eğer sizde Nemis tilde edil Türkmen dildeki alak
milyon sözler var. O milyon sözler sizlere gerekkel, ştobu geplep başlama üçün. Hazırki men ber oturan sözlerim eýen sizlere geplemäge, abyşny durmuşda işte ulanmağa kömek edýär eýen geplep başlasaňyz bolýar, şolary öwrenseňiz. Şoň üçin mene başda öwrenen wagtlarym däl ýaly okuyatym. Postoýan gaýtalap. Şoň üçin men sizler hem şöyle dersiniz diye pikir edýän. Надеюсь, понятно объяснил.